Enshuminti ohwire mukuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni na Minisita w'ebyobwegyese Mama Janet Museveni bakatongozaho okutembura kwa Bunyoro University omu town council ya Buhimba omu district ya Kikubi. Atabembeze mu town council egi nibajya mukyesera omubaro gw'itaka gwayongyera ahabwo obwingi bw'abantu abarikwenda kuba n'itaka hihi n'omwanya ogu. Kusikira bwire bunembereroho hanyuma yo kulonkinga ground ene ya university kubana yombekebwa mu Buhimba town council eitaka ilibaikani batunda milioni 4.5 mukaga musanji 8 bwire mu milioni 20 obwe plot nkumanisa ya 5 15 ehike bayini basagura milioni 15 baitu bwire buno nkuhuliriza akwa getting some information from my local council chairpersons the village leaders abukani bo bakusayininga handagana abantu bakwani batu transactinga kugura amataka obo abakutagetinga kubani nibagobora mu opportunities ezira na university kora investments nti ehike yabaga milioni 15 bwire buno ero milioni 33 ana nda gweitaka omugombora yange ehika ebaire bwire obwere milioni 7 baita ato mulimu nkuba nindi bata mugombora yange ya Buhimba ndi bata nindora nkuru abantu bengi bakuja bakutoza itaka ati itaka hika ekira milioni 12 so baituka nakyo kirao ne bareka milioni 12 mbe ni nsaba abantu bange iti tuba balimi omu sub county twine itaka kukira kulitunda eka tuyime mu byo tugambire ebyo tusobole kubitunda tusomesa abana baitu kwija university. Musa Mugisa chairman wa town council ya Buhimba najiranga bina maju batanikire kwendeza sente zo kupanza rent bwire buno amaju agali strategic agala mu central parties ya town council rent is a business limitwara 2.5 per month no garuka haruba juhansi ne reducinga gas slowly rent ne zigaruka omitwara 4 mitwara 5. Lawrence Kasanga orukansera wa town council ya Buhimba najirango bwa hati hikeshire omu milioni 22 omu town ahagati kandi ahandi eriyo milioni 12. Nkusaba abantu ba Hoima, abantu ba Kagadi, abantu ba Kakumiro Masindi muije mugure plots amataka garo gonza kabei kagenzere Katemba nuko tukwatanize mukombeke ikibuga cyetu Buhimba sobole kutangirira bijja kuli makolasi abantu bagya compassatingwa rundikiva so abantu balindirire kuhura abantu nibabegesa babakunganye hamwe nibabegesa nti engudo bwekuraba hano either mujja compassatingwa rundi ha eki abantu nikyo balinzire kuwetegereza tukutunde ebyokulya ebibisi fresh tukunia tujako tukubanaganiza obumonde butakwiti yakuvahatira emago tujagivahatira ebitapuli niko mwana afuna obwiro bukumara bakusoma ebitabo byaye amasanyarazi kusema government ngwe kagaleta tujja kuba nitubanguhiza omulimo nabo bagende babachombe bwangu bafuna obwiro bukusoma ebitabo byabo. Minisita w'ebyobwegyese akoreka kubatiraho bilioni 15 mu mwaka gw'ebisente ogu okureba ngo university yatandika gasha kwa Nwagaba Ambrose Katoto.